United Students Union of Karbi Anglong a hin pen patir piponsi non hejong seba pen kepak langpon ing deng ke basar lang thek Karbi Anglong a pen jang Karbi Anglong ang bong pen ang thek along kemin na abang phu Niraj Priyam Gogoi aphan USUKA a hin pen Karbi poho horai kolom la pen certificate pen karcho padopon Kedamtang aru ni phain kora trok siar ni United Students Union of Karbi Anglong Asong pen non hejong HSLC surihini rank kora ke thomasat lang along Karbi Anglong district along topper kilong duna bangphu Niraj Priyam Gogoi aphan USUKA tiripia mai pen karcho padopon Denarong Mount Sinai School pen HSLC asat lang kachepa unduna bangphu Niraj Priyam Gogoi aphan denarong along kedo methang ahemalong anpali damsi USUKA Asong pen Karbia poho Sorai kolom la pen certificate pen karcho padupon Niraj Priyam Gogoi pen HSLC asat lang along mesen ang thek kelong dun pen Karbi Anglong aphan nong me kewan pithe apot kachoro padosi kewangji lang ani kaprek lo chole au somara tuma phan kacharle ahin aning kirum dopopu ning thedamlo Nanparta kewangji lang ani Niraj Priyam Gogoi pen kacharle ahin aprang anar kengkam kache jordon thekja phan hirjume pajir ponlo posi USUKA tiripia maya maipu bibison teron pen kongchon bang jintu hajareka pen pangdak pon Hoido gokhito high school hikhanto porikhat Dengao Mount Sinai School of Satro Niraj Priyam Gogoye tektek bhal result anar karone aji homogro Karbi Anglong gorob koriya anile আমি আশা কৰিছো যে অনাগত দিনবোৰত তেখেতৰ যিটো হকিক জীৱন ভালে ভালে যাওক তাৰে কামনা কৰিছো আৰু হেহে আজি তেখেতৰ যিটো কাৰ্বি আংলং কাৰণে গৌৰৱ করিয়াই আনাৰ কাৰণে আমি আজি USUKA কেন্দ্ৰ কমিটি হতা হজতি দল আজি তেখেতৰ বাসগৃহত আহি আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আমি আইছো Hawar Gapin Harsing Rongpi Karbi Anglong Live